Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande. Windande hande nde kadi noon eɗen jokka ko jangeteno ko. Joni mbaɗen ni ha ɓuttide seeɗa. Hande oɗon gandi on jangino ayqashun, ɗum ɗo janguɗon ayqashun janguno ɗon ayqashun, ɗum ɗo janguno ɗon ayqashun, ko ɗo gaccira ɗon ayqashun, e bakarun, bakarun, e jalasun, jala sun, ko ɗo kano ɗon, ɗum ɗo janguno ɗon. Ɗum ɗo woni ayqashun, bakarun, jalasun. Nani sa waɗini wona ay ɓa shun, wona ayqashun. Ɗo wona ba ka run, wona bakarun. Ɗo wona ja la sun, jala sun. Ɗum ɗon ko limore tan ha ganda ujunere woni shino, temedere woni qaafo, yaa'o sappo, allifo gotel. Ay ko ɗo keɓɗa go'o, ɗo ko temeɗɗe ɗiɗi ara'o, kef nogas, ba ɗiɗi, ay ɗiɗi nani, tati tati ngari, ay ɗo ja'o nani, ay laamo capan tati, ay sino temet tati. Ɗum tongirte ɗo woni ja la sun, ɗum ɗo woni jala sun. Ɗum ɗo kono noon ga ko limore. Ay saɗa haala bindol ngol ummoroɗo payaɗo, ay payaɗo wona jala sun. Ay kono noon saɗa ƴetta limore nde ummoroɗo payaga, ay payaɗo. Ko ɗum serdi limore e harfere. On sa wi bakarun, ko ɗo mbiyata bakarun. Ay ɗo limore nde ummorɗo heewi to paya to famɗi to. Ay ay ɗo wona ba ka run. Ɗo woni allifo gadortoɗa paya ko shinto. Ay paya haɗo. Ɗum woni saɗa janga ayqashun, limore nde ummoroɗo ujunere ɗo payaga goga wonta ujunere e temedere e sappo e go'o. Waɗi ko ɗo woni go'o uji ɗi, ko ɗo ɗiɗi ɗi ngoni, ɗo tati ɗi ngoni. Limore nde ko hatano yaɓanma ayqashun ko hen go'o woni, bakarun ko hen ɗiɗi ɗiɗi ngoni. Ay jalasun tati tati ko hen woni. Ɗum ɗo tonganma ko jangunoɗa ko ayqashun, bakarun, jalasun. Allif oɗo tonganma allif, allif jowiɗo, allif taƴƴo teginto. Oɗo jubriya tonganma jubriya e yanara yolet. Oɗo qaf toɓɓuɗo tonganma qafara e qaf toɓɓuɗo. Ɗo woni shintoyɗo e shintoyɗo piccuɗo. Oɗo ba tonganma jubru ba e ba jorɗo. Kef waylatako, ara waylaki. Oɗo ja tonganma ja tongu ja cewɗo. Oɗo lam tonganma lam lamara. Oɗo sin siniƴe sinara gasi. Oto jiba haqqille ma o ayqashun,
bakarun jalasun ɗum ɗo tan jangata ciftora ko jangunoɗa ko haqqille ma arta yaawa on sasa jokkoyi jokkaten ko damatun hanasun wasahun ayqasun bakarun jalasun tati nan ɗon koɗi jeenay tan koɗi jeenayi ayqasun bakarun jalasun yalti kadi jangon damatun hanasun wasahun so gasoyi jangon wasahun za'azun hafazun ɗi gasa ni foti kono ko jam jam mbattun so mbi'on keño yawat gasde kono yawata ɗiggude so jinni kala ko janguɗen famɗi heewi yataw ene ɗigga ko janguɗen hen famɗi heewi yataw ene ɗigga ƴette kuɗi mon e karneji mon mbawi ɗon janguɗen ɗigga mbaji ɗon ɗigga kala ko janguɗen hen famɗi heewi ko janguɗen hen famɗi heewi yataw ene ɗigga ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga ko ɗigga ko wallanma e kala hunde a saggi noon numéro men nani mbaɗani 77 oɗo ni 77 mbaɗa 900 nani 906 ma nani 6 nani 906 mbaɗa 14 ma nani 14 nani mbaɗani 14 nani 81 mbaɗani gasi a saggi ɗo garata walla an kesso jiɗo nadde rewɗo 77 906 14 81 te mbaɗa yaya mbaɗa li jeeya wasabo saggirta saggere ma a saggani ɗum jinni walla kesso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla makko o ara o haalne sarɗiji ɗi belimo o naata o yiɗa o acce o deeƴa hay goto wiyatako yo ar naata yiɗa ko yiddema addanma jangga yiddema a jaɓani jaaha haaju ma jokka haaju ma jokka haaju amen ni foti yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kadi yo Allah on gondindire bawol ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly kaw Sénégal alhamdulillahi bil alamina on jarama wa salam yo 81 on ɗo nejjiti wadde on 81 on o jejjinno wadde hen mbaɗa yaya ni oɗo yaya mbatta o yaya oɗo mbatta o yaya mbatta o ni waɗani o li o kadi mbatta ko oɗo li mbatta o oɗo li mbatta nani eyi wassalam